Lamine Yamal n'igitego cyaje gutsindwa na Fermin Lopez. Ni equipe ya Barcelona yashyiraho imibare iyi sezo imaze gutsinda match 27 yangagijemo 5 itsindwa 5 yabonye ifite amanota 86 imaze gutsinda ibitego bigera kuri 99 yatsinzwe ibitego 36 ya muri match zikomeye. Hari match yatsinze ibitego 7 ikipe ya Valladolid, hari match yatsinzemo Real Madrid ibitego 4-3. Indi statistique yajemo nuko equipe yararirije inshuro zigera ku 108 muri La Liga. Offside trap. Havuyemo ibitego 14 bitemewe. Byatsinze bivuye muri offside. Ubu izi offside no ku mugabane w'Uburayi hose mu marushanwa yose muri competition yose uimaze gukora offside 289. Offside trap ni imwe muri strategy bakoresheje kugira ngo batsinde imikino itandukanye. Ni ikipe bita Real Madrid muri champion muri phase bayi trapinze inshuro zirenga 8. Hanyuma Axel Visca Barca, abantu ba Barcelona bakwiriye kwishima cyane ko uyu mwaka bagize ikipe nziza no kutagera kuri final ya Champions League. Ni deception yahuye nayo, ariko ni ikipe yabaye nziza cyane mu nguni zose. Ni ikipe yabaye nziza mu nguni zose, kuko nk'ubu turavuga kocha Hans Flick, wenda ko umuntu yamuvugaho gatoya, ni umudage wa kabiri burya mu mateka y'abadage batoje mu gihugu cy'Ubudage. Ni umudage wa kabiri utwaye shampiyona y'abadage, kuko waherukaga gutwara shampiyona Espanya. Shampiyona Espanya ari umudage, ni umudage wa kabiri ubikoze. Waherukaga kubikora ni umusaza witwa Ben Schuster. Abantu barebye umupira kera baramuzi uyu musaza Ben Schuster. Yabikoze ari kumwe na equipe ya Real Madrid ayitoza. Icyo gihe byari mu mwaka hagati y'umwaka w'ibihumbi 2007 n'ibihumbi 2008 yatwayemo La Liga. Arongera abikoreze rero Flick arabikoze, ariko bikoranye ni bande bamufashije kugira ngo atware triple. No kuvuga ngo kipe ya Barca itwaye ibikombe bitatu rwose ibi merita cyane. Ekipe ya Barca yatwaye Super Coupe ya Espagne, abantu barabyibuka, ibitego 5-2 na Real Madrid. Yego, itwara La Liga, itwara n'igikombe cy'umwami Copa del Rey. Ibingibi rero kandi noneho mu kubitwara ikajya inabitwara mu by'ukuri naho yagiye inahura na mukeba. Nabonye na Real Madrid yakoze geste nziza cyane, abantu bashimye kuri ku mbuga nkoranyambaga zayo bifuriza ikipe ya Barcelona rwose bayiha konsigne, bavuga bati mwakoze neza, iki gikombe murakimerita, felicitation. Abantu bibaza niba na hamwe mu bihugu wenda byo muri Afrika ako kantu kabaho. Espanya ni tradition. Wenda nka Simba igitwaye cyangwa shampiyona Barcelona. Simba igitwaye Yanga ishobora kuba yavuga ati felicitation. Gushaka kuvuga muri Tanzania. Wenda Mamelodi igitwaye nko kwagitwaye, ese nka za Orlando n'andi ma equipe ashobora gufelicita no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Rumva no mu Burundi ari igihugu kimwe equipe imwe yigeze kugira ibyago yibura umustafu, ayigira ibyago byo gupfusha umustafu. Indi rwose amasaha 24 arashira habe no kuyihanganisha. Mu gihugu kimwe cyo muri Afrika ubona kubera rivalite kibanga that was unbelievable. Igihugu kimwe muri Afrika ipfusha umustafu indi w'umutoza imapore. Indi rwose iranuma iraceceka. Umukeba wari umukeba. Igihari rero ntabwo yabyibutse. Igihari kwizigi novuga ngo icyo abantu batangiye gutekereza nyuma yuko Barca itwaye igikombe n'ubundi ejo bundi nahoze mbona hari mudasobwa kabuhariwe yakoraga imibare ikora prediction y'abashobora gutwara Ballon d'Or. Abantu batangiye gutekereza noneho aho ngaho batangiye gutekereza noneho nka Lamine Yamal we amaze kwegukana ibikombe 4 kugeza ubu ngubu ku myaka ye 17. Lamine Yamal amaze kwegukana ibikombe 4. Niyo palmarès navuga ku myaka ye 17, kuko Lamine Yamal amaze gutwara La Liga 2 na Barcelona.
afite ero afite igikombe cy'umwami nk'uko nabivugaga afite na super coupe ni ibikombe 5 no gutese ni ubwo harimo la ligue ebyiri urumva oya iyi sezo atwaye 4 atwaye 4 harimo n'icyo atwaye bushize na ubwo ni ero ero ku myaka 17 harimo ero na la ligue ebyiri urumva ukongeraho ubwo Copa del Rey na Super Coupe ni 5 ku myaka 17 urumva rero ni imibare myiza cyane iyi sezo Barca itwaye ibikombe 3 by'imbere mu gihugu mbabe Espanyol babyise ngo ni El Triplete Nacional Nacional, I like that thing. El Triplete Nacional. Mu gihugu cy'Espanye. International byaranze. Yego ni Nacional. Mu rugo ngo ni treble. Domestic treble niko byitwa. Home. So Lamine Yamal Rugangura Axel yaravuzeho ejo bundi twamugarutse mu minsi mike ishize tuvuga ko hari factors zituma agaruka nk'umwe mu bakandida beza ba Ballon d'Or malgré ya statistique imibare y'abagenzi be aba bakina nawe nka Lewandowski na Rafinha ndetse n'abandi nkaba Dembele n'abandi batandukanye. Uyu mujene hari ibintu bibiri bituma garukwaho n'ibitangazamakuru muri shout ya Ballon d'Or. Baravuga ngo si hame k'umukinnyi mwiza ku isi ari utsinda ibitego byinshi ku isi. Yego. Ntibigusaba kuba ari utsinda ibitego byinshi ku isi nk'umukinnyi mwiza ku isi. Ronaldinho Gaucho umwaka yatwayemo Ballon d'Or ntabwo ari wari watsinze ibitego byinshi ku isi. Sibyo? na Zidane. Umupira w'amaguru turawureba tukaryoherwa. Niba warebye match ya nijoro Lamine Yamal mbere uko abona kiriya gitego uriya mupira yahinduye n'imoso mwishinya yizamu rya Yohani Garcia amwe mazamu beza muri Espagne. Match yari yananiye Barca completely, yari yabananiye. Niwe one lock yakoze babyita kuliftinga burda cyangwa se gutera urutare ruremereye rwananiranye cyangwa se ku breakinga the deadlock. Urabona ingufuri yazanye umugese yego itakinjiramo urufunguzo ukayifata ukayituritsa ukayimena match igahita irangira. Lamine Yamal yagaragaye muri sezo adesida match zikomeye haba muri Barca no muri equipe y'igihugu. Reba classico zose uko arenye Barca atsinze muri Real, akaboko ka Lamine Yamal kari kameze nk'icyuma cya steel. Reba muri Euro kudesida match zikomeye urebye nka match y'Ubufaransa basezerewe Ubufaransa Lamine Yamal yari ki n'umukinnyi wa grand rendez-vous. Icyo ni ikintu kimukarifiya nk'umukinnyi umwe mu beza ku isi uyu munsi kandi ku myaka mike, ku myaka 17. Iyo niyo nanone ni factor yatuma abantu bamukunda. Urebye nka Rafinha yagize izindi sezo mbi classe ye igashidikanwa, yabaye hagerageza prediction ko sezitaha cyangwa se myaka iri imbere birashoboka ko yazaba na flop mu gihe kiri imbere. Ariko Lamine Yamal ku myaka 16 yari mwiza, atwara Euro ndetse atwara na La Liga, urabyumva cyane. Ku myaka 17 atwaye La Liga n'ibindi bikombe bibiri imbere mu gihugu, atsinze Clasico enye. Lamine Yamal uretse n'ibikombe mwa urugangura garutseho by'amakupe by'amatrofe nibye ku giti cye, ibyo bita ama prizes bya bihembo ku giti cye. Lamine Yamal yabaye Golden Boy, umukinnyi mwiza ku isi, igihembo cya goal.com ukiri muto. No muri Ballon d'Or atwara Ballon d'Or y'abana, trophée Raymond Kopa yarayitwaye. Ku myaka ye nta kintu na kimwe atatwaye. Reka Lamine Yamal gato mbere ko muvaho tumugereranye, rigani n'utabikunda kumugereranya na Lionel Messi. Harabumva ko ari ukurengera, ariko imibare nyine ntibeshya, ni facts, les faits sont têtus. Reka tumugereranye n'abambere beza ku isi kuri imyaka 17. Urabyumva? Ku myaka 17 Lionel Messi nta gikombe na kimwe yari bwatwara, yari yaratwaye. Yaramaze gukina imikino 46 gusa. Yego. Messi nta gikombe yatwaye ku myaka 17, nta nubwo yari umustata. Cristiano Ronaldo
ku myaka 17 yari atwaye igikombe n'ikipe ya Sporting, ariko amaze gukina imikino yatwaye Liga de Portugal, igikombe cya shampiyona muri Portugal, ariko akiri imikino 35. Yego, we yari umustata, ni igikombe kimwe ariko imikino 35. urumva ko yari sezo ya mbere ya breakthrough. Yego, Lamine Yamal ni sezo ya gatatu nk'umukinnyi umupro, kuko batwaye La Liga muri 2023 kandi yari umukinnyi wa Barca. Nibwo yarimo yuza 16. Kuri iyo myaka Lamine Yamal we urabyumva akinnye imikino 105. Yego, urabyumva imikino 105 muri Barca gusa. Imikino 19 muri ekipe y'igihugu muri Barca gusa. Muri Barcelona ekipe y'igihugu imikino 19. Cyo bisaba umuntu kugira ngo akine imikino 19 muri ekipe y'igihugu, agukina buri munsi. Yatanze assist 27 muri Barca, atanga ebyiri muri ekipe y'igihugu. Urabyumva, ubwo ni assist 29 ku myaka 17. Atsinda ibitego 24 muri Barca, atsinda ibitego 4 muri ekipe y'igihugu, ubwo ni ibitego 28. Urabyumva? Messi kuri iyo myaka 17 yarakinnye imikino ku myaka nk'iyo Lamine Yamal afite uyu munsi. Yarakinnye imikino 9 yonyine muri Barca, atarakinira ekipe y'igihugu Argentine match n'umwe y'abakuru. Yaratatanga assist n'imwe, urumva, muri ekipe y'igihugu no muri Barca. Yaratsinze igitego kimwe gusa muri Barca ku myaka nk'iya Lamine Yamal uyu munsi. Ariko hari n'ikintu gikomeye witwa Javi yamubwiye amuzamura akiri muto. Yini bari itabaho. Javi yamubwiye gutera, yaramubwiye ati wowe ni ugukiri muto, hari ikintu gikomeye urusha Messi. Yaramubwiye ati confidence wigirira, uburyo nta pressure ugira, icyo kintu Messi ntago yari agifite. Uburyo Messi yari shy, uburyo nyine atari ari sharp nka Lamine Yamal ku myaka nk'iyi. Lamine Yamal tushobora gukora byinshi, wowe hari ukuntu uri umunyamugi, hari ukuntu nyine uri sharp cyane kurusha abantu. Biragaragara muri za classic atsinda igitego akabanza akabwira abagenzi ati dutuze. Nimugoroba bakabajije se ukurikije uburyo ukina, uburyo dribble, uburyo rwose bumaze kugera ku bitangaje muri iyi sezo, ntabwo we wibona nka Messi mu bihe bye agitangira gukina muri FC Barcelona. Avatoya ati Messi ni umukinnyi w'igitangaza, ariko asoza avuga ati ngenda shaka kuba nge, ati I want to be me. Shaka kuba nge nanjye nkubaka ibigwi byanjye bitandukanye n'ibya Messi. Gusa nyine urebye uburyo yitwara mu by'ukuri n'ibyo amaze gukora, umuntu yatekereza ko yazabasimburira Messi bari bamufite. Yasigaje gukora muri sezo kugira ngo no shout ya Ballon d'Or bibisazi noneho n'abataremera. Umva abantu bose bavuga ngo ntiyatwara Ballon d'Or, ngo afite 17 gusa ngo ni muto. Reka ajye muri demi finale za UEFA Nations League n'ikipe y'igihugu Espagne. Agere kuri atsinda ibitego donc adeside match. Ngombe Messi y'amaklebe nazabakirimo. Ntabwo azabakirimo Barcelona. Noneho abe yadesida na finale peut-être aramutse nkuko yatwaye Euro muri sezo, aramutse atwaye UEFA Nations League cyaba igikombe cy'igihugu, nta kindi gikombe cy'igihugu kizaba gihari. Urumva niwe muntu waba ugize shout out muri equipe y'igihugu, ushobora kumuzamura cyane kuri Irene. Indi shout out turayiha umuntu bita Sesini yari yaritayarenze, yarigiye muri retirement. Barcelona y'umwati rero twavunikije umuzamu wa mbere, ngwino dufashe. Araje afata izamu, abafashe muri sezo, basoze sezo batwaye igikombe cya shampiyona, niyo turimo batwaye bari kumwe adasimburwa, batwaye Copa del Rey. Mu by'ukuri yavuze ati nshaze nakisoma muri retirement, ngewe ibyo nagomba gukora nabikoze. Sisi n'umuzamu nkunda cyane, yabaye harisha benshi bantuza Barcelona Becker, ariko yikundira ibitabi buriya cyane. Wabonye aravuga ngo Sisi nari kwienjoyingira retirement. Twara igikombe cya Copa del Rey ko rapporta agiye kumusuhuza yabanje kumwereka roze yitabi, yabanje kumwereka sinya ya siga, aho yaratse kwinywera agafegi wana. Ariko ejo Sezine yanakoze n'akantu keza, yaganire kuri Kylian Mbappe, aravuga ati uyu mwaka Kylian Mbappe yatsinze ibitego byinshi muri classico zose twatsinze. Kylian Mbappe yagaragaje urwego rwo hejuru, nubwo ikipe yo yabaga iri hasi, ariko yakomeje kugaragaza ko ari umukinnyi yatsinze, ubona ko agifite icyizere, ubona ko arimo arakora nyine ibye ku giti cye, malgré ko ikipe yaba itari imeze neza. Aravuga ati muri uyu mwaka rwose navuga Mbappe ko ari umukinnyi wabaye mwiza mu opponent,
watsinze kandi nkabyemera ko yabaye undi mukinnyi wabaye pivotari cyane nabonye video ya vestiaire bamuterura bamusimbiza cyane donc nk'abagenzi bafashe nkaho ari we MVP wa Barca muri saison bose baririmbaga Pedri bamusugusa mu kirere Pedri yabaye navuga umutima wa Barcelona muri saison ntiyavunitse cyane ageze mu myaka myiza yo gukina umupira mediane ya Barca niwe mukinnyi wenyine wabaye consistent kandi wagumyemo waye yatangiye saison akina n'umukaseri ukiri muto yitwa Marc Bernard ahita avunika haza Marc Casado ahita avunika haza Frenkie de Jong niyo bashoje saison bakinana ku 10 yego yagize igihe cyo gukinana na Rafinha ubwo ari imbere ku 10 agira igihe cyo gukinana na Dani Olmo bagenda basimburana muri yo mediane yose na Firmino Lopez bajyaga bamuzana muri imbere ariko akagira na position nabo exactly n'abagavi niwe mukinnyi wenyine wagumanye umwanya we muri mediane ahozaho ari ku rwego rwiza muri Barcelona barecognizing nk'ari we MVP wa club buriya ni nawe wabaye man of the match wabaye man of the match inshuro nyinshi man of the match inshuro 10 mu mukino bakinye 33 nawe wabaye man of the match kenshi ngo tuvuga Lamine Yamal bo babaza amanota yose y'umukino Pedri yabaga ari hejuru urebye ibyo nyine twari umupira Irene dusoreze muri NBA ama conference bageze mu mikino kimwe cya kabiri amakipe ya Denver Nuggets ndetse na Oklahoma City Thunder yarayigaragaje ku mukino bakinaga mu mukino wa gatandatu bakinaga baje kunganya imikino 3-3 ubundi ni nka finali yaje hakiri kare ko ni ikipe ya OKC ni ikipe yari ifite forume muri saison iri gura ni ikipe ifite experience ni ikipe ya Denver Nuggets ifite abakinnyi nk'aba accelere wa mugana za kwespira cyane no kundo tuntu twama abbreviation OKC Oklahoma City ni ikipe ya Denver Nuggets ifite abakinnyi bafite experience nk'aba Nikola Jokic ifite abitwa ba Jamal Murray ifite ba Aaron Gordon gusa na Oklahoma City Thunder ni